tu te chỉ bởi vì là hay tuần trung mà hiền AICS Bihchianna program kan buat sei dona tu na hianin AICS main gate kan oma he kan huang hianin achu nga hianin AICS campus ani abul mai hi tribal arts center kha ani bok tiang chuan principal te le zirtir tu te tin zirlai te po anianga helai chunga BC emina pathian thu zirna mun kan nei AICS engeng zirna te nge om ti te tin helai muna hianin building te tin faculty quarters ang chi te po enge adin hun chi ko than mi te kan lo thlir kan lo hria thena tur tan he program hi kan han buat sei don ani achua kan lu tanga tiang chuanin thok tu te principal te le midang dang te kom no kan hun kan mang don ani ti hian campus chunga kan han lu ta achunga hianin thlut nin ko ngalo om ta pakhat anhiam annuai zo ka hi faculty quarters zirtir tu ho om na te tin chapel hlui te tin dining hall te po anianga a in po thowa chumi pan pheina khan ni ta chuan hemi at kong chho zo ka hi main building office zong om na te le classroom tam jok om na te hemi pan chho na ni ya tin hela ya si ra hianin kong te pakhat alom le he kong hi AICS hianin kuari kan saktan tira tang khanin heng lungzong hi AICS kuari ami vek hi man ani chu kuari kong chu hela hi ani tin junior school ani boka AICS hian pon nama tang te po inan ron kala KG atanga intanin tiang chuanin Paul riat thleng tu nai hianin he AICS junior school a hianin zirna kha oma zirlai po an om venual mai thok tu fa te ba ka helai chevel no pang te kal khom na ani tiang chon kan lut chawanga main building kan lut ma saperanga khilai khen principal te tin zirti tu dang te po helai AICS chungchang kan hriat tur ang te han in zona kan nei don ani kan lut chawang le hei ti hianin tuna hian main building ko ta kan oma he main building a hianin achung bera khian faculty meeting room oma tin chung ba ka chuan an hnuai ho te hianin classroom BD classroom zong oma tin hemi ground floor kan han ti hianin principal le zirti tu dang zong te office om vek ba ka academic office te tin AICS office khang account lampang khoi tu te po khan om bok tin an hnuai hianin library AICS library oma tin hei achung tho hianin helai ka han kona zone tak alai tak hol velai khianin pastor thanji nga chapel oma chu AICS helaya inkhom na te le thil poimo kan han ti na mun ani valedictory service te po ne na thin kha ani helai hianin khang zong kha om ani achunga hin kan lu tanga principal le zirti du dang te ne na tengin helai AICS in hun tlang pui han in zona te kan nei don ani achunga kan lu tang lai ti hian principal office kan han lu ta ko ran mi tam jok chuanin kan riat sa thau kha kan principal he ani associate general secretary mission tram ni kumruk achel nuwa AICS principal in ti hianin kumin sani le som ni le pan ni april thla tang khanin helai mun hen principal ani amai ro chu reverend dr c vanal diga hi hemi theological college theological education a hen mi khwal lo viawa AICS po alo tho to rep na ani thau tiang chuanin vice principal te po lo ni in tin chumi mai ba ka chuan Mizoram Pon college dang hemi Serampur college ate po khulaya zirtin na thokin alo om to bok tam tak chuanin kan re ome ani hi tuna hianin AICS principal ani ama sabera ta na kan han hriata ta na ka han du chu hi AICS in kumsom ni le panga tuna chuna lo tling chho ve don ta kum ni khatlek abak to tun din huna hian AICS bi ka building in nei dan te kan nei dan tin thok tu ho om na zirtir tu le staff dang te po anianga helai shrimma tin library ang te po anianga building shrim helai aru rel kan han nei ang chi ho hi enge tu na kan din mun chi ati kha kan han riat masak du ni khonga itakin kami chungchang kha min han riat tuna AICS infrastructure building iti mai te ang kan nei dan din mun hi main building tuna kan omek na hi ani heta hian zirtir tu ten room ran thevin office kan neya
tin account a oma account branch a oma tin academic big hi a bok a ti chuan a chung lama khian classroom a oma tin a chunga vek khian chapel kanin khom na a bok ani tin chu ba ka chuan meeting hall kan tia zau thave ang reng tak khi kan nei boka chuta chuan board meeting te staff faculty meeting te le student te na meeting nei na ani a thatok ve vio ti chuan quarters a kalta ila tuna khuan atira kan sak pathum kha aladinga in khumi building masaber khu chung ko ni in an lua achung le anuayin alai adot tu khu chung ko thumin an lua achung le anuai khu in nia kan siama ti chuan apia bera pathum na hi principalin ala lua achunga anuaya faculty chungkua an ombok ani ti chuan main building ahang kan let lokonga anuai bera khuan family kan staff quarter pahni a kan siam bok ani library a boka anuaya hian ti chuan chapel hi a masazok kan neya chapel hlui kan neya chuta chuan tuna ri chuanin tuna kan din mun taka chuan kan thok tu zirle tele deputation akal te thomno da nan storeroom ang reng dewin kan manga tin music class atan kan mang boka anuaya khuan chungkua pathum an ombok ani ti chuan heta hostela local ta ila mi pa hostel le mi che hostel thave tak mai kan neya mi pa hostela hian mi za ai tampo hanin no lui chuan an leng theya tong trai na room ne na le student welfare office itiang hostel office an yang chu zok mana hostel office chu mi tenen chuan boka tin me che hostel hi thatak mai kan neya kan me che hostel that dan hi chu room tin maya khuan toilet bathroom attached vek ani anuaya khuan anuai ber ground floor khu chungkua le single staff ten an lua bok tin achunga hian quarter anga chiar thei ani mayang chu chung ko ni nan lua pakhat chu meche hostel warden in an lua pakhat chu faculty family in an lua bok ani ti chuan apia son mission building changkang tak mai kan neya amaro chu man turang takero chuan original vision ang chuan kan mang lo deuh ome amaro chu tuna kan man dan hi kan mamo dan need base a mang kan ni thunga anuaya khuan chungkua pakhat pahni pathum pali an omatin mikhual thlennan kan mang bok ani ti chuan guest room building ranin kan neya alai taka hian atharlai phei chuan moi tak mai ania anuaya khuan room thum chauka nen room li achiar thei a oma achunga hian chauka nen room li mut na room ni le sitting room ang deuh living room pakhat nuam tak a ombok ani ti chuan dining hall hi alian thave khop maya engemo ti pui deuh kan nei poa kan choi khom na ber ania student ba ka hian chu kan neya an nuai khu alo rem chang mati in teaching staff faculty family pani le an nuaya staff pakhat a ombok ani mi pa hostela khan an nuaya khuan staff quarter angin kan staff family pakhat hian
an lua bok ani chung ho chu ani mai o me a kan building nei hi i han soi manga chuanin tundin huna chuanin in mamo in kim ma kha in manage thaya mai ro chu ka hostel kha family quarter tenen a in line chopol ria mamo na wangin tin chu tiangin a building sang heng ben building tenge po kha an noi lama chuanin staff quarter lo ni le ta mamo na wang bokin ti khan lo thei lo na wangin thil kha kan han chopol ani a khang song te han ngai tua khan ai nang ma po rilu tangmin han thila ka du chu tun AICS thanzel dan tu le kal zel dan tu ra hianin hemi a infrastructure a building hrim a hianin eng tianga malak chunjuma khoilai hinge ma han bultan le na tur poimo ma sani e hriat le tin planning ate po awomin ka ring a building hrim hemi a infrastructure hi eng tianga ma son chho turin nge ruam man na om ti te po kha a thei jonin han soi nga la lo ka ring ole main building atang bok han tan te ang main building nuai library kan man hi man lailok temporary ang chawani adik tak chuan archive om tok chawani in nuai dama le khabu han kol tlat te hi chu angai na hi om lo hrim a tuna phei chuan kan leng lowa ka ma chia pu chon te ho khan i extend te ang an ti nge nuai som thum man zetin sotilaya son hemi attach chia si hian an extension construction tuna hian akal mek ani ma se chu ti chung po chuan a dik tak chuan a library pian lo library ata na ruwa manani miau lo wangin tiang kha ania chu wangin library ran hi nuai zanga nuai zaruk man hi chu AICS hian amamo tlat ani amun po kan nei ani ti chuan adot le chuan faculty quarter kha iti te ang adik tak chuan hemi kong dung kong dak kong ron an phak hemi kan building pathum ma sa ho aron an phak hi chu faculty staff in lua se ala in me an nuai em ma kan faculty chung kwa an han om khu chu ain me lol institution atan chuan in tlatana ate box ya chep takania tin nok pai po buai thla kan yan tan chung kwa kan ni chuan nom nei vek kan ni a chrisel na tan po athalo ani khung te khu chu staff dang pa ngai te chuan han lua zok sela ti chuan faculty om na tur hi library tiat vel bok kha building ran pa nalin a flat te a in sema chu flat khat chu tan buna chung ko ni italina lua thei zela chong li vel tala sak thei ni se chuan chung te chu chung man te chu kan mizo soithiam dan zong in nuai za sari ayat lem lo ngai hrim dona khatiang kha kan mamo dan ani tlat ani tin dining hall nuaya faculty staff kan handa phaisa chu aza om thlot lovani an khongai thak tlatani adik takin professor ten ron ni maidon le ngala professor academia professor pangai khutiang ang building flat changka nga ompo ni lo dining hall nuai han om te hi chu ain me lollo ani institution atan chuan ti kha ani atin hostel a kangkal leang mi pa hostel reng hi family in lu chuak turani lova ani nat taka chuan mi pa hostel ani chuan kha family lu ve khan meichia fanu nula ten lo nei theya arem chang lo photani khung te po khu adik thei lo renga tin tuna an lu lai kan family pakhatinan lu lai te po khu hostel store room atana man om tok chawani khatiang khani le ta a tin meiche hostel lama kalila ni china ka soyang khan achunga
faculty chung kwa panian oma pasal nei te ania tin kan faculty member pakhat mi pa alo ni a mei che hostel lai takakal tlanga mi pa vei te kha amoi lo sim ani chu mai ani lo faculty tan chuan tuk tin mai po ni lo ni khata hian kha hostel lu tu student mei chia ten an khan voyang zan ngai mu ang a uis bo hi anin uis seng lovani adik tak chuan in muzut mai chu angai na hi om lo renga tin chu tiang bokin an nuai khu an nuai te po khu engemo hostel mei che hostel meeting hall ate mang ta zo kila kan family ho khu khoya mo da chuak theila thatur hi ni te hian ka han ri ani chu ti chuan chapel hluya khang kang kalang tuna hian music class hi kalmumal a om to lova kan thok tu te bungrua khu khoya mo da ila khu renovate thei alo ni le a kan renovate chuan faculty quarter pani adayani ani lo vek po in hetilai kan chapela hian program function zong kan manga hei hi chu biak in sanctity von himna turata na tha in kan shelovani chu wangin khu tal khu chu engemo multipurpose ang de bok khan man thei hian in cheila atha khopin kan rim ani om ji a chuan ni han sene enga tanga kalau don sondana tun din huna chuan in mamo em a chu faculty main eleven staff te podom na tur quarters kha engamo zat kha in mamo belti a chiang ta chumi piala ma chuan in hei zirlai te po family nei te po khan lo ma tun din huna chun zirlai tan khan in quarters kha chu base staff po lo re ani khang po kha ei kum som ni le panga ni chhodo na kha ma chhop chu tam le mai le ti khanin a building la ma chon du to don te la tun din huna zirtir tu hemi faculty le zirtir tu ni lem lo anan teaching staff ang chi nei dan din hun tlang ku ya ka khongai hei po hi du thu chu kan sam viau lo itite ang soile soinu library atangin kan tanteng kan library hian thok tu pathum chianom librarian puitling kan neya ti chuan fix pay khuan me che pani kan ruaya an efficient ma an enkol zo mai ani adik tak chuan library staff atan hi chuan an claim deuh mange o kati min pek bells thei se chuan in thilom om takani kharing tin office staff hi chu engemo ti chuan kanin maintain zovin ka ria ani achan chu AICS hi makdeu kan nia nabik hi chu han khoi ma ila pinu ni howa kan tran tira tang reng khan hei hi kan na ni lo kati turi lo han ti bik thei kan om lowa kanin khoi trom veka kan staff te an lo fel bokati hian amaro chu academic lam hi chu abik lia angaya wangin achan chu Senate of Serampur te ne na inzom tlat kan nia wang hian hei hi chu academic mai pon lo technical lam po a thiam ve deu familiar deu hle kan ngaya aba ka hi chuan kanin dai thokhata office staff a hian faculty hi ni tuna hian kan faculty strength hi tuna heta zirtirna pe mek hi mi som ni kan nia chuta chuan mi pathum hi hlo fan ni mi panni New Testament le history doctor kan neya chu MTS program atan ani kan ruai to em le ngala kan roi to na chani ka soilo kang kan mamo wangani iti mai tenga toy zongin ti chuan thuthung hluya hian thuthung hlui zirtir tu hi hei ka om pheita keinen pathum kan ni the maro chu academic din hian nang chu kan all de wang che ti in dai kan la ni lowani pinu ni hi kan la ruai tok ka ani lo tlom ngai thei boka ani hi hlo fa fix in kan han ruai le thora ma se hei po hi
Senate lama tang hian min ron phal lo tep to a kum som sari atling chho ve chho to tlat maya tin atan po e a ha thak lulai ve de bokin karinga chu tiang te chu ani a tin hemi theological education department ami hrim zirtir tu hi mi pahni Dr. Zirlai kan neya history le theology kumin hian kum thumna ni ve to a na kum hi an han tluan le chona kum le chon lo chuak thei tura kan nga ya han chiar tel tral kan du chu kan pastor te zinga tangin pastoral department hian mi pali vel chu Dr. Zirin atir boka amaro chu heng mi te hi AICS an ron ho ngei yang ti soi thei ani lo ani hei chu pastoral thu ani chu teaching staff a chuan kan din mun ani ve thung ani chu ani le tikhanin zirtir tu tele classroom infrastructure a building din mun chu ka kan han tha thuak ta tuna hianin AICS hianin program in nei sang ho hi nan en kol zir na sang peng sang in nei ho kha enge adin mun program in sang nge in nei lai te azir lai za ta khachu nge ne han soi te po har sa anga khati ang khain kan lo fiat dan chon BD college pastor ho zir na ti kha minol puine kan fiat dan kha ni ya khami piala ma khan zir na sang peng sang kha ve ya tu nei din hun ta ka khongai takin kan ho tum hasa ten AICS din an tum laya tanga a original vision kha kan na renga chu wanga program sang lakhom tura integrated program siamani a chuta chuan BD mai ni lo hian MDiv mission zirna that takkan ne ya ka ngai tu thina MDiv kha khan war lokanga hemi MDiv zirtir tu hi north east a hianin anei thapol tak chu kan ni ve o me o college nau pangte sia chuan ka ti a tiang chu an ni a tin music zirna kan nei bok ani tin missionary training program hi a om boka chu tuna hian kan kalpui mek ani BD zirna a hian hi chuanin hei pastoral ministry le theology kal education a kal zel tur ho te tan khan a han ni deuh bika avai thu in tuna hian student hi zale somli don kan omang MTH hi history le New Testament a thuthlung thar zirna le ko ran chanchin zirna kan neya kan en kol to khi chu anron omvereng mai kumin phei chu mi pan ni in min ron bel tlai khonu wa college dang atangin chu kan nga zek MTA student po hi le hei ene sina pakhan I soi lang a kan han soi lang zoka AICS in kum som ni le panga atin nan kum thume mo chau kan han ba kan ni a kan assembly ate po tiang khanin han tar lan chawani to a tin silver jubilee alum na tur committee te po khadin ani to in ke ria khami silver jubilee lo thleng tura tan hian engemaw han project te po in nei in karinga khalai khanin khang te ka khongai takin min han soi sak thei chuan tin chumi rual chuanin AICS matli rim te po kha han enge ni soi du na remin ka ria khalai khan nie hei silver jubilee thleng ve don ta fam chu ilom ve ang ti in TEC kan tita ming thara theological education committee na rota kumin assembly khan min han rem ti puya hemi jubilee subcommittee hi din ania AICS le GS le principal le vice principal te ani meeting masaber khan tin nge tha ang engtia lom nge antia alom na hi chu hun rei alania a celebration tak tak hi chu
amaro chu hemi riat rengna project hi isiam ve te ang ti in multipurpose hall isang u ti hi thu alo om to a kan mami te na an lo ruam man te chu rin om takin kan zui mai tura kangai ani mathlir thui tak nei nan lo ti ve a khang kha chu kan bo che lo tura kangai ani AICS mathlir hantia chuan heti zong hian soita ila kan soi photo angin AICS chu zirna in ania institution reng hi athan zel lo chuan anung tol ti nani athan lo vai chuan zirtir tuan kiang zela zirtir tu tha nei thei lowa tin student in an bo lo telan bo lo telani chu wangin AICS hi athang zel turani adin chung chu athang zel turani ti hi ko ran hong te hian ria ila tin kan assembly puipa te po hian min riat pui sela atha ing ka ria a chan chu hetia kumtina budget pa ngaya kanin enkol ngotani hi chuanin I atlu chia ni ngal mai kumli kum nga bak kan dai to lowang khatiang khan itla ta chu wangin enge moti taka kan thanzel a poimo pakhat na chon academic program a thang photang tum hian ti sang ve phot mai la tuna hian theology le old testament a hian MTH program hi kan hong thei ani hetia pi nu ni ti le bok thin te ti le bok thin ila kan la man thei chung po hian ama chana hian old testament doctor pani kan oma a hon thei reng ani nakuma hian jolal din puya lo honga pastor kan ho tu ten an rem ti chuan an ron da le mai bokanga a theya tin puzo loma ala oma chu ba ka chuan theology doctor zirlai kan nei boka ti chuan hei hi chu a thei var chu ba ka chuan counseling hi a thei le longtlai ES Reverend Dr. Lal Thamuana kan neya nakuma hian Reverend Zo Sangliana lo ho dona counseling nei bok tin heng ba ka hian ministry general hi kan nei boka khatiang mi te kha kan nei hi chuanin a hon thei ani amara chu committee thu ni sela hei hit academic program kan than ngai tin academic program athang tur chuan infrastructure kan than ngaya nichina kan soitak a big takin library hi focus nol ila kum khata sakzo kherpo tum lovila amaro chu kum thum aya reini lo sela kum thum chung hi chuanin sakzo nge ni sela ta chuan AICS hi ani nataka chuan theological education thrim hi research based study ania seculara undergraduate BA te kanzir ang porpor hi anitlat lovani graduate nuwa te postgraduate nuwa te ronziran nia wangin research based studies anitlat maya chu wangin research center anga alan theina tur chuan he AICS library building thatak le achunga le khabu volume tam tok tak kan nei angai ani tin adot le chuan staff quarter an soitak ang khan tuna hian institution vetalem chu principal quarter po hi kan la nei lo ani kan mami te khan principal quarter ai chuan thil dang hi an mani impact na wang ani chu an mani impact na vain a keini zong kan om no theya tizel hian in tlom ngai takin ngai poi an ngai poi mo lo thiama itiang ma se tunang kum som ni a upa to a chuan principal quarter hi kach huwa tuna hen kum thum tram kaneya ka kum thum tram a zo a principal thar hi chuan principal quarter za om ve tak hi lu ngai to se ti hi karual o na le ka vision ania ka hantila faculty kan ti reng point kan vision iti zo kang hei chu share vision ani principal ringot inati lo tlin thei lo tlatani chu angai ani
academic program at Hani Han Sai la kan thil pakhat zona lo om the joi tu na po MTS chu discipline pan ya kan han hong kan history le New Testament kan han nei ta tu nai han soi ang khan ne han hong ta zel tu ra ka chuan ngai ta thau ta ila khami rual khan in kan ngai tu tel nge nang ma poi ri rual om ka helo ta zirlai a hi kan nei dan tur kan din mun a hi BCM hianin kan pastor te hi MTAC kan zirtir zel na tura ta na buat sai khami zo hangai to ka chuanin thil tul takani chho do na chu ti rual chuanin BD a hi chuanin lak sen lo chu kan nei nge major lai MTAC hong ta zel ta ila tin a quality rim po hi academic MTAC quality thata ka hong tur chuanin a ken telaka library zong ti kan ta khalai khan kha eng tin nge ni kan keng chho zo tak tak ngam ti lai kha ril ruai hin ngai to na helo om ve thi khalai kha Senate evaluation hi kan chou ang renga library volume a hison library strength a hi chuanin I theology lam ni se a thakop maya kan le kha bu nei ku Old Testament ni se I athat view boka tin tu lai khovela phei chuan khami library le khabu ngor kha khoi research ma hian a tok thailo adik tak chuanin chu wangin tun lai khovela chuan internet access theya atla te kan pota tiang khanin mi library kan trom thei ramdang library dai po sabram library po kan trom thei khang den chen te khanin a sufficient atam thok hate ati thei veking ka ria ani academic luang tlampa ngai piala ma khan planning ate po min ka ria thil dang te po in honin tum chho te po ne khalai khan ni ngam han sei dui ni ne ye kan tu na hianin heti hian soite ang hey AICS atanga B di chuak te pastora kan la don ta zela missionary a po kan la an final year a hi chuan hemi tuna Baptist Study Center te kan la hong dona Baptist Study Center te kan hon chuan Baptist subject big pani pathum tal BCM ministry hrim te BCM mission hrim te BCM pastoral department hrim concern kha optional nisi ma se BCM student ta na compulsory ti hi kantum hei hi chu committee lian point min approve vek to a tuna hian hemi kan faculty meeting le hi chuan ti kantuma tranana final year offer ai ma in third year hian ati chi zo kan final year chuan senate paper le thesis ya kalonia abuai tha ka chu ai chuan third year hian in offer ila afu karing ole kha kan thi tu ten kan sien kereng helaya kan building nei dan te tin kan zirn na peng sang nei dan te tin kha tu na to pa han soi lan zok ate po kha thil thatak tur ania Baptist Study Center chungcha kha principal ne na kan han clear ho le kan han soi ho na chu kan du to ka nga ka bi Baptist Study Center chungcha kha han Bihchianna le zual kha tha in ka ria a in kol tu big the point road in ka ria reverend vanal thuaya khiang te history department zirtir tu ania ani ne na tang khanin khati lampang poimo anga ni thli tu te nan lo thria tu te pha kan thri ka ringa hun thatak min pe lom hle mai eng atop na enga mo thlir tu te han cha du challenge san siam tu te poi ni nei me theya AICS a hianin enge a BKCP ang zong ten ma na adahan din chan te ra jan work kem te khan kan rilui lui ni ni ma selai kumakal zela kan phur na kha in cho tharnon le ve fo hi ngai ta ni ate ko ran te an ni emo ko ran lian an ni emo ti theyan nei vekin ka ringa khami chung changa ko ran mi ten helai huna an ron ti thei mai ang chi te po soi tu ni nein ka ringa tom nan hun kan pen che nei te re nge anti mek boka tu na hian
Aizawl Area Coordination Committee BKCP hian mania cheng singli emozet kha hostel ti changtlun nan ron pe tin mission veng thlang BKCP po khan cheng sing ni le sangli le zathum somsari ni in ka ria principal quartera tuiti thiang limna iti mai tenga mi zo tongin leinan anron pe boka nia tunma adin tira kan boruak ang vut khani tatlat lawa kumsom ni lai lo kalta chu AICS hunga hian tang viau ma ila en call to theological education committee hi tang viau ma ila asot tak thelo ko ran ho tel lo chuan chu wangin ko ran tin bial tin le tual chung ko ran tin hian he AICS tan hian in until phal na hi ron the khom sela en tir nan khoi BMP nemo missionary training nei chung ko quarter kan ron sadon te tiringot sela some type mo achung rangwa abang tile ang te po in minron sak se athei lutuk tlatani chu tiang bokin BKCP te po in khohe meiche hostel chu ti taka lo tlak bal chuan tlabal hantia alo thiang lim to lo chuan siam thatna tura repair na tur heti hianin kanron tho venge ati thei reng bok ani ti kha ani Baptist Study Center kha ka kai lokang tuna hian TEC in purhuaya hi ain kol tuatan ati fel to ama po phur khopa phur takani hruaya hi alom kati tin Mizoram Baptist ko ran pastor zinga hian Baptist ko ran chanchin shim hi chu thang thar pastor zinga chuan purhuaya tluka hria hi tuna chuan an lowang karing lowani chu wangin arin tlakin ka hria heng kan senior pastor raltong ate pastor lian zual ate puming ate pastor ming CL ming ate le reverend doctor pastor puzong ate angte chu thudang ni sela thang thara na chuan purhuaya tluk hi chu kanwang viawang Baptist history a chuan vale hun thatak min pe kan lom le mai du sang na kan hla na che ka lom le hitian library khan kan chukla hei kan han muwa ti hianin achung ani kapula hianin pulari nenga puwalte ani hi AICS librarian ani zir thiam na lama po ani hi master of library MPhil te po hi zo to in ka ria tin chuanin lazir chhojela PhD khatenga la ti chhojel tur khan nge ani hi kan librarian ani hei ka han hu mai hian puwalte ti hianin helaya hianin visitors book ta alo lut AICS library ron mang zirlai tan po ani tho nge nia pon lammi ho big ta na helai hi ru man nei hi visitor book hi aron tlo sim zirlai po ni lo zirti tu tele atlo sim tan khan ji aveka ngai ni hei chu helai library lut sim kha lut sim chuan ti hian new arrivals ti hi ta in le khabuthar in han nei ho re hi ta hian in display nga zel ti na ni display nga zel ta hian kar khat chu helai anunga hian in hei bom kan han rin dan mai chuan in library visitors ten an bag vel an dana ten ni kan ring tin helai hian bag kan da hetan staff te hian an lo veng pa ngal bok ani ti hian chuan ti hian helai hi reference room ani ta helai akal phung hi helai in engle khabu te nge in da ho chhuat he niam helai mi hi nge ni hetia chiat chil tur ang chi khongai takin helai min han stril fi sak ta engtim helai hi reference room kan tia chu mi om zia chu reference om ho ka chu le khabu ho chhuat thei lo meant for consultation only an tia subtraining e ka tiang apui anjirna pui tu tur antinan encyclopedia te commentary ang chi de khan ne khang ho kha oma chung ba ka chung khulai khon thesis kan zirlai BD MD telemti chawan kut chok kha kan da bokani chuan
นังมาออฟฟิศไลบรารีออฟฟิศแต่หินอมงาลตาเตอร์นังมาบ้ากาเฮียนถกตุดังอมเขาคุยไล่เงี้ยอันสเตชันนี่เขาไงตะกินที่มา library บ้ากาเฮียน library assistant ปนี้น้องไม้ละเฮียน circulation section กันเตะไล่ที่เละกันเชื่อเทียมดันตุจวนเละขบูหัวชัวเละอัฐลุนะขมิมุนขานีอ่ะจนละเฮียนlibrary assistant ปะคัดที่ทุเรนี่เฮียนคอยตั้งปุ๋ยฮี library accessioning เตกันเตะเละขบูทาร์เจียลุเตเละ periodicals เตะข้างเขาขาขอยาปฐุมเจ้ากันดีวางให้กันได้เราครบไม่อันนี้ฮี multitasking เละจวนนี่ที่ตั้งกันหรือเป็นให้ไล่กันมีแต่ละอังเร่งเรื่องไม่ให้ไล่ที่เลย presented by จัลตัง unit BHP ที่เราเอามาให้อันจัลตัง BHP เห็นนั้นโดนเปกเจ้านี่มั้งนี่ให้มีเซลฟี่จวนในกินอาเรมจังเทปมินกระดิ่งอินมาโมกูพันโฮเทนให้นะให้เตียงอังจีรอนติดูตันเทปขานินอันเราเสียเทนตัวตาขันในกินมินสวยสักโดนเนี่ยจวนให้เป็นอินทรัสกันหันลูตา reference section แล้วก็บุเชียนนะพุ่น reading room เทปนี่งาตาจนอาชีพต้นนะฮีเลขาบุอินหันดานะขจุนินมั้งนี่ให้ลำฮีสเต็กวันกันเตียช่วงกันลูตังช่วงเห็นลูทีละให้ตาเฮียนี่นั่นนี่แหละให้สเต็กวันให้ละมาเฮียนี่ฝ่ายนี้สวยจอกไม่เตียงสวยคอมแต่ไม่เตียละอาหารไซน์ก็เรื่องขัดเตียอาสันชันเตียจวนนี่ให้กันห่วงเฮียนี่เลขาบุฮิอมตัดจุไม่ตาให้สเต็กวันนี่ตาให้เตียงเจี๊ยเฮียเลยละมาชนอมบกตากันลูตังกันกินนะAICS เช่นตุนดินคนไหนเห็นไลบรารีเฮียนี่เลขาบุอินในอังจีเองอิงติ้งเงอินเชียดานนี่วอลลุ่มอันติ้งเงนี่แค่ที่อังค่าให้มีอินไลบรารีสเตรนท์ที่มีของไอ้ตะกินตัวน่ะเห็นเลขาบุphysical form กันเตมีออนไลน์นี่เราบุปผาไงเขาฮีกัน accession ต่อกันเตกันเสียลุต่อฮีสิ่งที่สังทุมสมรุกปฐุมอันนี้ตุนดินหัวหน้าเฮียนจู่ๆเลยเตสัตทารลามเบรันนี่กันเสียลุนั่นเบอร์จู่มีบ้ากะจนให้มีอัตหักิบเตปอนี่งะทินอัตหารุกดันเตปอนี่งะหุ่นพี่เนี่ยช่วงจี้เขาว่าไงฮีอาหารกอปีอังเตปอนี่งะทินออนไลน์อังเตปอนี่ access อินในด้านนะคะเลยขบุป้าไงบ้ากะคันlibrary เฮียนอันสวยเจ้าไตละperiodical เช่นมีอบิกดิ้ง journal ที่ปอยหมวยมาเลขาบูไอ้มาเห็นทีละกันสวยวัดละวงะข้างคันดีฟังคันกัน subscribe ตมาอามารอจูอัพริน copy จงกัน subscribe ตามละวสมนี่ปังอาเวลเนี่ยอามารอจูออนไลน์นังเฮียนตมาตุนไหนคันกันพูดเต็มพลังนาจาระอัตลากัน subscribe ทาราขมินวยคัน journal ที่จังหวัดจวงข้า full text ที่อัจฉริยะเทนี่ถ้าฟังคันกันมาหมอปอยผู้สูงคบอินกันเสีย journal บีกาจวนอัตลาบีกาคานิน latest edition อังจีค่ะarchive อังอินเงี้ยนี่อัฐารันดาลวงเซลเคยนเรา access กันที่เซลมค่ะอัฐิเวกกันอิสุโพเทียเบก volume หัวปกเขาอมเวกันนี่เฮ้ยที่เฮียนินให้มี stack บีกาพอเห็น stack room บีกาเฮียนินดอกกันเลยชุดเลี้ยงที่เราอมเลยแต่แห่งที่ให้เตียนหันให้ตาพอเห็นว่าเชียร์จิลเทียเท่าที่เนี่ยนี่ให้ไรเชียร์จิลเทียแห่งเฮียนเช่นจู่หัวดูแค่เราเชียร์จิลดูที่ข้าน้องมาที่ข้านั้นเชียร์จิลละนั้นชุดหน้าข้านั้นหุ่นเชียร์ไม่เจนส่วน stack จูละมาชนอินเล็กขบุดวนะให้ยาเห็นอัลลัทาร์ลามเลยเดวินกับเรียสละมาชนลุดเพลตายละจุมีมาชวนให้ลายอิน reference ในเขาว่าฮีส่งชวนนี่นะทริลฟิอาเทแล้วว่าโซ่ไลซอนเทสิสเตปอมตาหันอีสวยดวงจีที่ดูแต่นั้นเราเสียเทียมเทดานตัวรังคันที่ได้แค่ในสวยทั่วในหันสวยโซ่แต่ให้ลายบุดาเขาว่าฮีตั้มโจกที่กันเสียเทียมดานตัวชวนปะเทียนทั่วปุยตูกันที่เมงจูคอมเมนทรีอย่างจีเดคานเดียบ้ากะชวนให้ลายเฮียนออนไลน์ access นะคะคอมพิวเตอร์ค่ะปริยัติปรุกชาวเวลค่ะกันดาชวนให้ลายเฮียนให้มีคอมพิวเตอร์ที่โอเปกกันที่พวกกันไลบรารีโซลซอฟต์แวร์มังอินออโตเมตันดีอ่ะคอมพิวเตอร์ไรซ์นี่ตัวให้มีให้ลายฮีอันเล็กขบูดูจงแต่ค่ะอันจนนับมุนอันที่งานบอกกันนี่ลายฮีออนไลน์ดิเจ้าเราให้ลายจูอันจนนับบีกอันจนอลนะผมเสียจูไลบรารีสเต็กรูมันดูมาอันเล็กขบูดูเอาเมมผมเลยเมมเตียนเช็คนะมุนอันนี้มั้งสเต็กรูมเลย reference เตปอมั้งที่ข้าเนี่ยสเต็กรูมเราไม่เห็นมินทันลูกไอ้ปุยละเฮ้ยอาจังกลุ่มเล่ไม่แห้งฮีชาวนาอามารอจู
hetia han en thuak po hianin malak na lakal mek ti hi hriat theya helaya in hanin rem vel dan le in hanin rel bol hela chung bik le khabu te iduang zo kha hei solampang a chun zom na le khabu da na kha chu ni ngei me ya solam stek won chu khatun ma kan luwa thina kan tot ta deu wang khan helam hi kan extenda kan luwa pheya chuan hei kan huang hian a chuar kan ti meng chu a self te kan lein dei lo em ma nge mo tlem te chau kan la son pheya heng te po hi kan la mo bela lei te kan langa ya heng ba ka hian chona pia deu te po son kan hunga hei helai hi periodical section ani ya kan soita kan khan journals te magazine le newspaper ho kha anda na ne ma kan newspaper clipping te kan te chuan anunga hian ai kan huang hian heng hi om trek hei enge ni le hei hi journal le khami periodical so back volume khatian kan da top ringot me ni mun ma kan la nei lo vain archive mumal kan la nei lo chung te po chu archive room tur kan mo em hei tian dokana hi kan da top ringot thri me ni om ji a chon hei po hi ale khabuda na sim ma po hi hei mamo ala ni ti na ni mo mamo te reng me hei a chiang ti a hlom tak zet ni da na hi ba ka hela histek room tur ania periodical som na tur pola ni lawa chu vain kan mamo tak zet ani hei chu om ji a chon hei hi ko khan mi ten khonge bookshelf siamin kan man ruatin en thok thaila AICS an library mi tur kan chu siam chil te ang ti sela don ti thei ti na ni mo hei thei te reng me gain hong reng me ale chuan kha kan han thria ti hianin reading room kha ni ngal zel maya tun din huna ti te ang librarian ini a chiang takin helai chu a hret chiang ber tur khai ni a hei AICS hen BD oma BD kha atira kan han hon tran tir kha ni chumi ba ka chuan MD zirna oma tin missionary training an nom boka tin MTA se hei department pani lai kan han honga la hon bel zel tu te po ni ta a tun lai chuan in online in access thei khatam tak om to kan ti rual hianin hemi a library rim hrim hi nge ni in ruam manna eng ti anga han ti chang tlun zel nge in tum a volume in nei hrim hrim ate hianin BD a hi chuan in a that thokata te po hina ngai mai thein ke ma mi mal han thlir dan te po india MTA san hon bel zel ang tura te po hianin library a ma son zel na tura ruam manna in nei ang te khongai takin min ta lan sak thei chuan tu na mi hi a tok thokatem ti te po kha nge ni khalai kha nia khami chungchang khan zirlai te be ka zot ve thina enge kan din mun hin hu dan tik dak min hril teu te frank den ka zot thina BDA chuna thave thokhat to view me an tia maro chu MTH ala tharboka du thu chu sam lawa chuan ma te kan la chhoje la hei a building extension te po kan tia thazok te po kan nei thei tora ngai la chung ba ka chuan institutional repository ten tia mi online na thil da khom na tur ke ma ni AICS kut chuak article sang te khang te kha da khoma khatianga ti chote kha kan tuma ba ka chun malak na tur hi chu kan in chop chuak ve nol mai thil pakhat a program hi in kalpui em ka threlawain lo kalpui mai thei hei aizol a oma AICS hi kan pialo ka son Mizoram University oma zirna in pui lian tak mai ani ya tin theological college anga te po hei kan una Presbyterian te po in ATC an ne ya library changtlung takan ne ya tin Mizoram state library te po kha oma hemi library access rim sima hianen kan now te zirlai te an access all samzo kan access he tur hian engting en yang a minga kha riru library exchange program kan ti don nge ni va deal san pa ngai lawa AICS zirlai ni chon he tilaya how to ten ruam han an lo siam to sa awangin vakala khoi mo library ya kan library ni kherlo va access thei maidan ang chi ruam han na te kha in neim tin nein tu mem in lo la nei lo ni ben ti lai khal ti ang chi kha enge ruam han na omem tu na hi chuan a thon pal tuk chuan ruam han na takhi chu kan nei lo ama ro chun ma ni hi va mang tur te chuan kan hril thina heta a thazok MZU te le ATC te po niang chu kai ai an nei changtlung zo ka library ai chon consortium ten tia hebi in thun zoma thil ti hote ama ro chu eng hi an ti tur tak hian ma chu kan la lat lutuk thran lo ani soite chu a thupung hi chon kan soi thina official tak hi chon ti chu lom lem lo ani tak chu hun thatak bin pe a ai puwal te kan lom hle me ya hun top nan he mai library chungchang thrim thripa ko ran hote ne ne nga mo han cha du te le
มาโมหันอินทักรุ่งเบี้ยเลยวินอันเราไปจากเรียวแต่พอค่าไลบรารีมาโซนาตานะเราอินสังบาร์จากเรียวแต่พอเขาอมเทนี่ข้างไล่ข้านินอีดูสวยในหุ่นกระแปงเจ้าหุ่นตอบนัดกันมั่งอ๋ออันเนี้ยเฮ้ยไลบรารีที่ยังไงตัวอาเฮียนซุ่มโสมหินไม่เลขบุญไว้ขัดมันเตจูเองทำมานี่แล้วว่าไลตัดเลี้ยมแต่หินไม่จวนextension เตกันตีเฮงเตโปฮีเอ็นตินเงกันอมเจลังตีเตกันไงตัวทีนะหันเจ้าไม่ละเฟอร์นิเจอร์เตกันมาโมเลงเตียงข้านี่เฮงไลเตโปนหัวชุดน้ำมูมันเตโปมแล้วว่าปีเรดิคัลชาเตโปเฮงเฟอร์นิเจอร์รังชีริงเตโปฮีมาโซนนัตัวทำมาให้ก็สวยตากันฮันสเต็กเตโปกันมาโมเบล่าจุงบ้ากชวนให้มีออนไลน์แล้วมาเห็นมาลากโฉเจลิกันตัวมารถจูสวยตากันฮันซุ่มฮีสมหินเมฆาวังคันปุยดูแต่เขาทันมีแต่กันอมจนปุยแต่พอฮะกันเทเร่งนี่ตีข้ากันสวยงามปังแล้วอินทักษะอินกับเสียบีเฟลชิพดีพาร์ตเมนต์แต่พอเตียงข้างในจีน่าโซลายพอกันหัวเจลตางอยู่ในบีเกชิพีเต็นบุ๊กเชลฟ์ทักไม่หันเปอาคาเลวินเซียกัลไม่เตียงจนเฮลัยเฮียนินล้วนชัวดูแต่ตานขานินมุนเจ้าแต่ก็ไม่แต่ก็เสตาอีละตุนให้มีไลบรารีจนกันคติกันหันดูโตกันให้แต่จังเห็นกันชัวกันให้ไลมุนเฮค่ะคิดตัวตะเป็นเหลวเสตาอีละกันกูสันจีรนาอินปุยประเทศทูจีรนาอินปุยกันในอันนี้ให้ไลเฮียนินกันฟิวเจอร์ติดต่อมายังนักกินะกูสันช่วยตัวเตตินรำเละนำช่วยตัวเตปอนเนี่ยกูสันน่าลุดแค่เราแต่เป็นขัดยังเขาบวชใส่นักขันนี่ไลบรารีทัดตักขีกันเนี่ยอัฐันเจลังไงนี่ข้าคดีรุอินทร์แรงตาอีละ